ti malalagip mo. Nasyak man bilang tikas mo damagen sikat inak at arapaapen. Nasyak dito'y awang pagdanagam kasan serita daytoy ladawa. Ket kada awag mo't telepono isut dengep daytoy barukong ko. Nagrigaten long distance na ayat itden na iiliw ken panas. Naginad ti oras na aglabas kaput karayo adin na ipapas. Alawen adan anus sa biyag ko idayal mo dayta telepono. Rantayan ta tisigaken sugno tasiksikalat ingay ayat ko. Uray adayo ka dito'y arpad kasla asideg ka latakan niya. Taday tatimek mo numangnigat umanayen dun mo aliw-liwak. Daydi intugot ko sa pata inikot awan tinulit na ipuso gayang maulila at adamet iliw na kensega. Nagrigaten long distance nga ayat itden na iiliw ken panas. Naginag ti oras naglabas kaput karayo adi maipapas. Alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono. Rantayan da tisegaken sugno tasiksikalat inay ayat ko. Nagrigaten long distance na ayat itden na tiiliw ken panas. Naginag ti oras naglabas kaput karayo adi maipapas. Alawen agan anus tabiyag ko idayal mo dayta telepono. Rantayan ta tisegaken sugno tasiksikalat ingay ayat ko. Tasiksikalat ingay ayat ko.